Ялдакне чиха гард мешавад. Салом арз мекунем ба ҳамаи шумо дӯстон ва бинандагони гиромӣ. Боз шумо ҳастам Шаҳбози Саломиён. Ва Мария Крапивкина. Чӣ хеле дияи судаед ва имрӯз дар аудитория не хостем ки дар як ҷои дигар як ролики бениҳоят хубо барои шумо сабт кунем. Чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст дар инҷо ҳамаи студентҳои тоҷик ҷамъ шудагӣ ҳастанд, студентҳои тоҷик ки дар Барнаул мехонанд, яъне ки дар Россия, городи Барнаулда. Ва мо имрӯз муаррифӣ карда ҳастем ба ҷавониён фарҳанг, маданият ва культураи тоҷикҳоро. Имрӯз як барнома мегузаронем, барнома садр мешавад аз дегустатсия, яъне дегустатсия ба ҳамаи шумо маълумаи авқотҳои миллиро мо дар инҷо намоиш мекунем дар байни 6-7 давлат. Барои мисол гуфтан метавонам давлатҳои Қирғизистон, Қазоқистон, Узбекистон, Россия ба ҳамаи шумо маълум аст. Ва дигар шаҳрҳо ва дигар халқҳо ки мо культура маданият тоҷикиро нишон медиҳем. Ва баъди дегустатсия, яъне баъди намоиши кӯрҳои миллӣ мо мегзарем ба бахши консертӣ. Ва дар ин консерт студентҳои тоҷик ҳама омодагӣ дидагиянд, рақс мекунанд, бозӣ мекунанд, либосҳои миллиқатӣ. Ва чӣ хеле ки ман қайд кардам, сабаби асосии гузарондани ҳамин гуна маросимҳо дар он аст ки мо халқи тоҷика ва ё культура маданияти халқи тоҷика ба ҷаҳониён нишон диҳем. Прошу поделитесь этим видео со своими друзьями, поставьте лайки, чтобы как можно больше людей увидело таджикскую культуру и таджикские традиции. Хай бародаро, мо ба ҳаматон гуфтем ки сабаби ягонаи гузарондани ҳамин маросим аст ки ҳамаи халқу дигар народҳо бидонанд ки Тоҷикистонам культураи хича дорад, Тоҷикистонам маданияти хича дорад. Агар шумо мехоҳед ки культура ва маданияти халқи тоҷика, яъне ватани азизамо Тоҷикистона ба ҷаҳониён нишон диҳем, дар таги ин видео лайк гузоред, комментария нагзоред, то ҳадди имкон ҳамин ролика ба рафиқотон равон кунед. Шикас. Вкусно, да? Маша, что ты? А что думаешь о таджикских блюдах? Таджикской кухни? Да. Очень хорошего мнения. Алиҷон, ҳамин халқи Тоҷикистонда чӣ паём дорӣ, чӣ чиза гуфтанӣ аст? Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Баъд подписчикои мо чӣ гуфтани дорем, ҳамчи як студенти тоҷик дар Россия. Барои ҳама дар ҳамин канали Гов Таҷикистон подписия кунед. Канали хеле хуб аст дар бораи студентҳои ғариб, дар бораи ҳамчунин ҳамаи гапҳои студентҳои ғариб мефаҳманд. Ягон чӣ барои мардуми дар Тоҷикистон дар ягон паём донишгоҳони Агор ва Олтой деҳ культураи Тоҷикистонро ҷашн гирифтастем. Дар инҷо ҳама тоҷикҳо ҷамъ шуда ҳозир дегустратсия рафтастанд. Оши Тоҷикистон, чизои Тоҷикистонро муаррифӣ дорем. Салом алейкум бародаро. Хоҳарчанд. Ҳай, имрӯз маълум шуд ки рӯзи фарҳанги Тоҷикистонро ҷашн гирифтастем. Фикри шумо дар бораи ҳамин чӣ хел принимат кардан ҳамина? Масалан чӣ кор кардед, чӣ вай планҳо кардан имрӯз шумо? Айна як рӯз нест ки мо кора мекунем. Мисол рӯзи фарҳангӣ дар шаҳри Барнаул як сол аст гирифта шудааст. Ҳамчун
анъана ҳамчун анъана мо ҳамин хелсоатро содашӣ мекунем ки мисол дӯстии халқҳо ва мисол якдигарфаҳмӣ байни дигар давлатҳо мешавад. Аслан мақсади асосии мо ин дӯстӣ аст. Наш университет активно развивает международное сотрудничество. Именно поэтому ВУЗ стал ведущей площадкой для международных мероприятий. У нас учатся студенты из Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и других стран. Напоминаем, что Ассоциация иностранных студентов проводит впервые в этом году фестиваль национальных культур. И фестиваль открыл День национальной культуры Республики Узбекистан. И также были проведены Дни культуры Республики Кыргызстан и Республики Казахстан. А сегодняшняя наша встреча посвящена Дню национальной культуры Республики Таджикистан. Таджики очень древняя нация. Следовательно, культура этого народа по-настоящему самобытна и уходит корнями в глубокую древность. Таджики сумели сохранить традиции и обычаи своего народа, на которых, в свою очередь, и построена вся культурная жизнь нации. Культура Таджикистана – это изящное и спокойное восточное миропонимание. Во все времена таджики были привержены созиданию и творчеству, науке и просвещению, почитали независимость и добрососедское существование, как горные вершины, сохраняя гордость и стойкость во все времена. Isa
یاری صبح و پامشه خیلی گنج مقصود است بدین راه و رویش میرو که با دنبال پیرانه بدین راه و رویش میرو که با دنبال پیرانه زبان نبود که سریش گوید باز و راهی حدی تقصیر است شرحی آرزومندی الله یوسفی مصری که کردت سلطنت مغرور الله یوسفی مصری که کردت سلطنت مغرور زلفانی میده داری لبی پر خنده داری زلفانی میده داری لبی پر خنده داری به نظر جان شیرینه حسن زیبنده داری به نظر جان شیرینه حسن زیبنده داری پیرامون گشتم یایی بسویم بیا جانم بیا عیار زویم گذارم لب بلب غم ها برایم میرزد چون هم از زلفات برویم شده دیوانه‌ام چشمی سیاهت دل من گشته افسانه دوران به وفایت دل من بروم تا کی تو و یاد تو از یاد ببرم گشته و زار و پریشان به هوایت دل من کشته تیر نگاهت هستم من تشنه روی چماهت هستم من مرا زلفی کجت دیوانه کرده است زیخش و آشنا بگانه کرده است زی فریادم به دادام جهانه و جانم درد عشقت خانه کرده است شده دیوانه یا چشمی سیاهت دل من گشته افسانه دوران به وفایت دل من بروم تا کی تو و یادی تو از یاد ببرم گشته و زار و پریشان به هوایت دل من کشته تیر نگاهت هستم من تشنه روی چماهت هستم من بالا با بالا تماشا میروه منزلی لیلا تماشا میروه بالا با بالا تماشا میروه منزلی لیلا تماشا میروه
میگذری پگاتر از شام گذر بالا با بالا تماشا میروی زایه نکنی نصیحت جانی پدر بالا با بالا تماشا میروی بالا با بالا تماشا میروی